Umbutho weenkokheli zomthonyama kweli iCONTRALESA uthi alizukuqhuba isiko lolwaluko ngelixesha leeholide zasebusika ngenxa yoloyiko lomsinga wesithathu wolosuleleko yintsholongwane yeCorona othukuzayo kweli. Kodwa nangona kunjalo iphondo laseMpuma Koloni lona alichaphazeleki sesi sigqibo nanjengoko sakuqhuba njengesiqhelo izikolo zolwaluko ngelixesha lasebusika. Saba nethemba lokuthi come 2021 isimo sizoba ngcono ukuze singaqhubeka ngengoma. Siyezwa ukuthi kukhona i-third wave ezayo. Le third wave yasethusa ukuthi singaqhubeka nengoma kulonyaka wa 2021. Besinethemba lokuthi ne-roll out ye-vaccine izoba bhetele nayo ihambe so that sikhone ukuthi abantwana bakhuphuke baye entabeni. Ngeshwa konke lokho akukho okukhombisa ukuthi isimo sizoba ngcono. Kungakho ke siyiCONTRALESA umbutho omkhulu wamakhosi la eMzansi sithethe i-decision ethi ingoma zonke lonyaka azimiswe ngokusabela impilo zabantwana bethu.